माझे नाव शब्बीर खान, हांव कराटे इन्स्ट्रक्टर फ्रॉम गोवा. आमची टीम बॉम्बे गेल्ले इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप खेळपाक. तितून टोटल 37 स्टुडंट पार्टिसिपेट केल्ले अँड ओवरऑल 74 मेडल्स येयला आनी बेस्ट टीम ट्रॉफी येयला फूल गोवा टिमाक. आनी आमच्या भुरग्यांनी बेस्ट परफॉर्मन्स केली. तितून फायटींग आहली आनी काता आहली, तर ओवरऑल बेस्ट परफॉर्म केला भुरग्यांनी. कितके गोल्ड अशें कितें? एक 45 गोल्ड्स दिला, 30 सिल्वर्स अँड 15 ब्राउन्स येयला टोटल भुरगे. सो एज कशी ल्हान भुरगे कितें? तितून आमचे 3 इयर्सासून टोटल 28 इयर्स पर्यंत भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले. तितून सगळ्यात स्मॉल भुरगे आसले ते 4 वर्साचे. क्लासीस घेता तूं कितें अशें भुरग्यांचे? आमी क्लासीस वास्को, मारगांव, पेंजीम, पर्वरीम ऑल ओवर गोवा क्लासीस आमचे चलता. तितून आमी भुरग्यांक सेल्फ डिफेन्स आनी फिटनेस ट्रेनिंग आनी कराटे ट्रेनिंग शिकयता. टोर्नामेंट कितें आसलो? कसलो टोर्नामेंट आसलो? हे टुर्नामेंट ऑल इंडिया इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप आहले. तितून इंडियाचे टोटल 28 स्टेट्स प्लस नेपाळ, श्रीलंका, भूतान 3 कंट्रीजान पार्टिसिपेट केले. तितून बेस्ट टीम ट्रॉफी आणि ओवरऑल परफॉर्मन्स आमची गोवाची टिमाक येयला. माझे नाव रिद्धी नाईक. माझं सर असा सबीर खान. त्यांनी एक ऑर्गनायज केल्ले इव्हेंट इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप. तितून म्हाका काटान गोल्ड मेळ्ळे आणि एक कुमितेन ब्रॉन्झ मेळ्ळे. तो बरो इव्हेंट आसलेलो, सगळ्याक पार्टिसिपेट करता. थँक्यू. Diksha Bhoma, and recently we held a tournament in Mumbai and I have won 2 gold medals. My grateful thank you sir for putting his grateful, hardworking and making our team best team. My name is Kenny Nikai. I got 2 gold medals for International Karate Championship. Thank you. Then from my parents, sir. I love to tell all the Thank you. My name is Paramjot Singh and I got 2 medals, 1 bronze and 1 gold. Thanks to Shabi sir and boss sir, I got 1 gold medal. And we went to Mumbai and it was pretty tough to win the overall trophy. Hello, my name is Ansika Dajikar and I am truly honored to stand in front of you after winning this karate tournament. It's all because of the hard work of our coach sir and support of my parents and motivation by my teammates. In this world, the girls should always take part in some or other activities like karate, gymnastics or etc. These things make the girl more popular and also gives her motivation to do something in her life. So I really think that we are doing this karate for not only just a sport or a hobby, but for the protection that we need in this world. Thank you. मेरा नाम सौरिश मालसेकर है और मैं शबीर सर का स्टूडेंट हूँ. इस टूर्नामेंट के लिए मैं बहुत नर्वस था, लेकिन आखिर में शबीर सर की मेहनत की वजह से मुझे 2 गोल्ड आए और हमें बेस्ट टीम का ट्रॉफी मिला. I'm Aditi Kadam. I'm a student of Sabir sir. Like today organized tournament for us, the inter tournament for championship, and I got gold in Kumite and I got bronze in Kata. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.